U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Po reči Svetoga apostola Pavla, ako jedete, ako pijete, ako šta drugo činite, sve na slavu Božju činite. Neka Gospod blagoslovi, dakle, da i ovaj rad ovdje preko ove stanice, da bude na slavu Božju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim delima. Da i mi budemo potaknuti da nauku koju su naši preci iznali i kojom su živjeli, da i mi tu nauku znamo i da njome živimo i da svojim delima propovedamo Sina Božijeg i rečima, dakle i delima. Uvijek je ono najbitnije pred svakim čovjekom, pogotovo pred svakim hrišćaninom, da on zna smisao i cilj ovoga sveta i svoga bitisanja u svetu. Sveti Vasilije Veliki kaže, na to pitanje odgovara pa veli: tim pitanjem bavili su se i stari grčki filozofi, ali se nisu tome slagali. Jedni su smatrali da je smisao i cilj ljudskog života uživanje. Jedi, pij, uživaj. I ono što se i danas kaže, uzimaj što ti život pruža, danas i cvet, sutra uvera ruža. Šta to znači, nije potrebno da se s ove stanice objašnjava, to zna svako. Drugi su veli filozofi grčki smatrali da je cilj čovjekovog života sticanje vlasti i ono što vlast čovjeku pruža. Treći, sticanje bogatstva i onoga što bogatstvo pruža. Četvrti veli sticanje slave, bilo naučne, umetničke, sportske ili koje druge. I tako redom. A mi smatramo da je smisao i cilj ljudskog života sticanje neprolaznog života u carstvu nebeskom i blaženstva u tome carstvu. Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju, istinu i da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno. To će važiti i za ovo vreme i za svako vreme koje će doći. To neka Gospod blagoslovi, Sveti Sava i Sveti Petar i svi sveti iz roda našega, mučenici i novomučenici. Amin.